Алыстан жақыннан көріп отқан біздің мекендештерге Машина Кейж каналына қош келдіңіздер. Жалпыңыздарға ассаламу алейкум. Навес астындағы уналардың тартуының екінші бөлімін баштаудамыз. Видеоның бүгін 15 февраль 2026 жыл. Осы шарында ушуну алзармыз. Қытай уналары видеонun başında көрсөтөйүнчү. Бул жерде Чанган X5 Plus 11800 доллар. Кышкы дөңгөлөктөрдө 360 градус камера бар. Люк бар. Салонун көрсөтөйүн. Электроручник, автохолд, электробагажник, кара дискаларда, Чанганда. Так, бул жерде дагы бир Чанган X5 Plus 2025 12100 доллар. Мынандай эки аймактуу люк. Burada кара дискаларда ачкысыз кирүү бар. Отурар, мындай көрсөтүп койгон. Турустардын жылытуусу бул жагынан башкарылат. Бул CS 75 болуш керек, а? 75 плюс. 75 плюс. 2025. Так. Бул мында караганда толук эле ушул сенсордук башкаруу экен. Мына жада келсе мультирулдарды көрүп атасыздар, баардыгы тең сенсордуу экен. Бир да мына физикалык баскычтары жок. Чоң монитор. Bakın orunduklarını көрсөтүп коюн. Электробагажник. Эми бул CS 75 плюс бул чоңураак болот, чоң. Ушундай кроссовер. Чанганын эң чоңу. Ушу экен. Болду. Көрсөтүп койдук. Так, бул жерде Hyundai Santa Fe американец. 2024 2.5 бензин. Так, баасы мен 14 000 деп километр чуркаган экен, мен бунун баасы деп түшүнүп алыпмын. Мына ушунда Santa Fe турат. Так, анан Toyota 4Runner. 4Runner бул TRD экен, TRD Off-Road. Исполнение деп коебуз, ошондой унда. 2023 28 000 километр чуркаган. Кыймылдаткычын көлөмү 4 куб. Баасы 45 000 доллар. Калган пауза кылып басып окуп аласыздар деп ойлойм. Кемир подножкалары. TRD Off-Road. Да бирок сон айрыкча тоолуу аймактарда комфорт менен бардык навороттор менен ушундай жол тандабастарда жүрсөңүздөр жакшы да, сонун клиренс бийик, мындай сайлардан эле өтүп кете берсеңиздер деле болот өзү негизи. Ушундай 4Runner жакшы. 45 000 доллар баасында бир айтылып койду. Так. Хавал жүрөт. Рекстон ханды көрсөтөйүнчү. Бул дагы бийик экен. Саңяң Рекстон хан. Бул да кыйла бийик экен, караңыздар. Клиренси 2020 2.2 турбо дизель.
Бұл пикап өзі негізі. Рексан хан. Ой, чоң. Корей. Шундай жол таңдабасы. Отыр өлді, шундай көрсетіп қояйын. Бағасы қанша болды? 18 bin айтылыш бағасы. $18,000. Жаңы эле келди? Ага. Айтылыш бағасы 18,000 дейді. Dodge келіп қалған екен, Dodge'тың бірақ көрсетіп қояйын. Маалымат қағазы деле жоқ, сатылып кетті екен. Оның ішінде Dodge тағы бар. Mercedes-Benz. E-класс 213 кузов. Маалымат қағазын жақсырақ көрсетіп бермекші. 2017 10 бағасы жазылып тұр. Бағасын сұрайды. Ассаламу алейкум. Бағасын қаншада отасыңа? $25,000. Телефонда сөйлесіп отыр. Тұсқолдық жаратпайлы олы. Жақтағы. Бұл Unizet болыш керек. Unizet. Жоқ, CS 55 плюс екен. 5 плюс. $16,600. Бұл жерде мен көріп отырмын. Toyota Prius. Toyota Prius. Сіздерден бе? Қанша болып отыр? $26,000 ба? $26,000. Toyota Prius алмашу жолдары бар екен. Қайсы жақтан келді? Қайсы? Америкадан. Prius шында көрінеді екен қазір, дизайны. 2023. Бұл жерде BYD-ні көріп отырмын. Электромобиль Song Plus деген шундай кроссовер екен. Дизайны жақшынақай. Bir қуаттау менен 605 километр жүреді екен. 605. Камералары да көп болды. Қараңыздар камераның түрлерін. Салонда бір көрсетіп қойылшы. Ассаламу алейкум. Камерасын бір қойып көргілеші, қандай көрінеді екен? Мынандай көрсетіп екен. Не полный. Мына режимдері отырып отады, көріп отасыздар. 360 передний, задний. Камераларда тұнны қалады екен, проекция бар да, мынаны жылау екен, рульді бұрғанда. Динамичный проекциясы мен екен. Жақшы сон. Oldu. Бағасы қанша oldu? Айтмақшы. $22,800. BYD. Мағада жақты шынысы. Bir қуаттаумен 605 километр жүрсе, Бішкекке кішіне әлі қалады екен, жетпей ала тұрғаныз. Сусамырға барып тұрып, кішіне қуаттау алып тұрып, 15-20 минут. Дағы бұланты өрсеңіздер болады екен. Жақшы. Бұл жерде daha bir электромобильдер тұрады, башқача. 2021. Бұл қандай? Бұл болады екен. AE-хон. Шындай екен, да? Электромобиль. Бұл дағы BYD-ге тиешелі, чаққан. Бұндай хэтчбэк электромобиль оқшайды бұлдағы. Шындай жаңылықтар өткенде. Бұлар жоқ әлі. Жаңы.
алып келген окшойт. BYD Dolphin. Delphin экен да. BYD Delphin. Ушундай электромобиль. Булар да силерден беле? Башка адамдыкы? 11,5 миң. Бир заряд менен канча жүрөт экен? 400 км. Ушул 400 км жүрөт экен. Жакшы. Так, азыркыдай эле экен, а? Ушундай эле 520 км жүрөт. Бунун баасы канча болот? Аркадагы 18.500. Канча? 18.500. 18.500 экен. Көп келип калыптыр мына караңыздар. Өткөн аптада жок эле, да бир i10 ушундай дизайнда. Так. 2024 бир кубаттоо менен бул дагы 520 км, 19,5 миң доллар. Плюс жокпу? Эли мындан да көрсөтүп коелу да салонун айнек аркылуу ушундай. Бул дагы чакан кроссовер. Ушундай келип атат. BYD. Борбордук марафонунун жанында Европа Birliği'nde akça almashtırıcıya açılgan valyutanın bardıq türlerinin almashtırsanızlar 21.700 dollar. Ушундай электромобилдер. Daha bir BYD тиешелүү. Да башкача экен. Ян ап деген 401 км жүрөт. 13.500 доллар. Жакшы, ушинтип өз негизи да кошумча кубаттоодон сырткары канча убакытта жөнөкөй биздин розеткабызда канча убакытта кубатталат, анан тез баягы кубаттоо станцияларында канча убакытта толук кубатталат, ошолорду да жазып койсоңуздар аябай жакшы болот. Анан кышкы режимде, жайкы режимде канча километр жүрөт. Ошолорун жазып койсо дагы жакшы болот өз негизи. Так, бул жерде Unity менен аяктайын. Чанган Unity 2025. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыңар? Баасын канча деп атат? 15? Ага. 5 миң доллар экен. Ушун менен бул видеобузду жыйынтыктай беребиз. Мунун көрүп калдым азыр. Hyundai Avante CM-GT мындай тюнингтелген 2021 17.500 доллар. Дискаларда салон бир көрсөтүп коеюн. Салон көрсөтүп коелу. Ушундай көрүнүштө. Моосун эмнеси экен кызылы? Спорт режимде. Бая нитро дегенди ошолбу? Басса резко күчөйт, а? Ага, нитрого заправка алып туруш керек ба, отдельно дагы бир бак? Жок. Өзү эле чогулуп береби? Ускорениясын көтөрбөйт. Өзү эле чогулуп берет экен, жакшы. Так, алькантара кожа экен, а? Жакшы. Мындай көрүнүш. Коелу. Кандай экен. Болду сон. Ушинтип көрүп калдык. Так, азыр кийинки видеобуз болсо, орус унааларын камтыйт. Чогуу көрүңүздөр биргеликте ал видеобузду YouTube баракчабызга кирип туруп, видеодон пункту басып